prve dvije industrijske revolucije omogućile su učinkovitiji rad i djelomično oslobodile čovjeka teornog fizičkog rada. Treća je omogućila globalno tržište i digitalne komunikacije, a četvrta mijenja i antropologiju čovjeka. Možete li usporediti taj društveni razvoj koja su etička, možda znanstvena, tehnološka pitanja pri tomu se postavljaju? Da, četvrta industrijska revolucija čini se kao da je nastavak na treću, koja je nastavak na drugu, a ta opet nastavak na prvu. I u tom smislu zapravo slijed nekakvih možda prirodnih, evolucijskih, ako hoćete, koraka ili napretka u čovječanstva. Međutim, kod četvrte industrijske revolucije stručnjaci se djelomično slažu da je možda situacija ovog puta drugačija nego što je bila kod prethodne tri. Konkretno svaka industrijska revolucija ima veliki učinak na društvo, zapravo zato jest revolucija, ali tako? Znači, taj tehnološki proboj koji nastaje u industrijskim revolucijama u potpunosti mijenja društveno tkivo i zapravo odnose prije svega na tržištu rada, ali u konačnici onda u društvu općenito, ali i na razini pojedinca. Međutim, četvrta industrijska revolucija je možda drugačija po tome, dakle evidentno zapravo drugačija po tome što cilja nadomjestiti ne samo mišićnu snagu ljudi, kao što je to bio evidentno slučaj kod prve i druge, već zapravo intelektualne sposobnosti čovjeka. Treća je tu možda u tom smislu nekako agnostična, jer ona omogućila jedan prijelaz sa analognog na digitalni, ali time zapravo stvorila preduvjet za to što bi četvrta industrija sada zapravo trebala dovršiti ili nastaviti. I u tom smislu situacija je možda drugačija sa mnogo dubljim, usudio bi se reći, društvenim implikacijama i ako hoćete etičkim konsideracijama. Ako naime mijenjamo ne samo snagu čovjeka, odnosno nego mišićni potencijal, rad mišića i na taj način rješavamo se napornih poslova koje u konačnici zapravo nitko od nas ne želi raditi. Ako dakle mijenjamo i intelektualne sposobnosti čovjeka, onda dolazimo u jednu poziciju da možda potencijalno htjeli ne htjeli ugrožavamo i sami sebe ili smisao na neki način prije svega posla i rada kao takvog, a onda i ljudske egzistencije. I u tom smislu možemo govoriti o nekakvoj razlici koja je dakle, utemeljena na tome da mijenjamo nešto dublje nego što smo radili do sada, ali i brzina kojom se to odvija je puno značajnije nego što je to bilo kod prethodne tri industrijske revolucije. U tom smislu moguće je da nije opet, odnosno da neće opet biti na snazi ona poznata teorija tehnološke nezaposlenosti. Znači, mi znamo da do sada industrijske revolucije su u principu imale jedan obrazac koji se ponavlja, a to je da industrijska revolucija na početku najprije dovodi do ukidanja određenih zanimanja, odnosno gubitka posljedično radnih mjesta, da bi onda u nekakvom dugoročnom vremenskom planu dovela do otvaranja novih radnih mjesta, s obzirom da se otvaraju nove industrije prateće koje, što je onda opet zanimljivo, nitko naravno do tog trenutka nije mogao anticipirati. Pa bi onda net efekt, ukupan efekt zapravo toga bio pozitivan i doista da naša produktivnost raste. Međutim, kod četvrte industrijske revolucije predvođene, dakle, prije svega umjetnom inteligencijom i svim pratećim tehnologijama, stvari bi mogle biti drugačije i to već sugerira možda ova zadnja faza digitalne treće industrijske revolucije, da je posljednjih 10, 20 možda godina situacija ipak drugačija. Viđamo posljedice na društvu koje nisu nužno u skladu sa obrascima iz prethodne tri industrijske revolucije, u smislu da ljudi se možda manje snalaze u takvom društvu, takvom digitalnom društvu, da možda raste tjeskoba, da možda raste tehnološka ne samo nezaposlenost, nego nezapošljivost i da se i dalje nastavlja trend produbljivanja između ljudi koji stvarno profitiraju od tih tehnologija i onih koji se zapravo nalaze u njima izgubljeni, što ekonomski, što naprosto kao osobe da osjećaju da možda ne pripadaju u takvo nekakvo društvo. U tom smislu, dakle, javljaju se niže etičkih pitanja koja su zapravo u svojoj srži stara, znači etička pitanja koja umjetna inteligencija na neki način nosi
sa sobom su se tematizirale mnogo ranije nego što smo o umjetnoj inteligenciji uopće maštali, sanjali, razvijali ili tehnologiji možda općenito. Međutim, ona sad postoji akutna. Znači, što se dešava ako imate strojeve koji zamjenjuju ljude, šta će ti ljudi u konačnici raditi? U ekstremnom slučaju, ako ljudi budu potpuno nepotrebni jer su njihove fizičke sposobnosti, a onda u konačnici intelektualne zapravo nepotrebne jer se daju automatizirati, onda se postavlja pitanje što ćemo raditi i možemo li živjeti u društvu gdje mi ne radimo ili na koncu neko hoće raditi pa će se ipak generirati neki profit, ko će taj profit imati, dakle ko je dobitnik, ko je gubitnik u cijeloj toj priči. Znači, opet neka ekonomska pitanja koja naravno zapravo u konačnici jesu etička, ali i niz drugih etičkih pitanja, poput pitanja sigurnosti, poput pitanja obrazovanja, sve to htjeli ne htjeli povezano sa etičkim pitanjima koja u suštini su bila tu cijelo vrijeme, ali sada dobivaju nekakav rok. Jer umjetna inteligencija u svom nekakvom punom obliku, ovisno koga pitate, ali mogli bismo ju razviti u idućih 50 ili recimo 100 godina i onda ta etička pitanja više nisu pitanja nekakvih dokonih filozofskih rasprava, nego su pitanje kakvom društvu želimo živjeti.